Kurungka jotono nani channel ungkai faidi nailaiनो bini takisa ketal job advertisement omo rijaka national career service ni bukhaktei omo jagao agartala o job fair nai ikor sajaka naidi 7th January 7 tarik January 2022 fungni 10 ta ni simi saringni 5 ta jora ikor rijaka office land ayang office o thangai ajagao job fair borok khlaija ungkai nini qualification tongkai nini NCS o profile ID swnamjak tongkai rima nai naidi oro tam sajaka qualification tam nang tamo oro naidi number 1 2 ungkai phatarni obono salia tobo omo bo oro nongnai 7 tarik January 2022 10 sini 5 ta jora job fair nomo bo khlaijaknai ungkai oro nailene number 3 wo ungkai ko naidi Aditya Birla omo insurance private omo corporation limited oro naidi ko manager talang ka khoroksa ma agartala pin amount jaka 3.5 to 6 lakh ungko jagao graduate ungna nangnai tai 2 to 3 years experience tongna nangnai insurance ungkai omo kai age limit 35 jora tei apply khlaimanai oboni bisingo ungkai 18 ni simi 35 jora ungkai oro no number 3 uno takisa naikya takisa sajakaya agency partner o jagao 25 ta post tongo omo talangjangnai omo location agartala o nongnai posting oro naidi up to 1.2 lakhs per annum omo borsoro 1.2 kai rijangnai ungka oro ungkai higher secondary pass ungkai ngo tai 2 to 3 years insurance sales tai MLM o nini experience tongkha ungkai manajangnai iko boni age rijakha 18 to 65 years ni bisingo ungkai rimanai ungkai takisa tongnai di financial o jagao 10 te tlanjangnai omo bo posting tongnai agartala o no ungkai iko naidi bini qualification omo rijaka omo kai salary borok bai salawe bisek omo borok sanai o jaga ungkai higher secondary pass ungkai ngo tei fresher tei experience tongkai ungu fresher so boro apply khlaimanai o jagao 18 to 65 years ni bisingo ungkai ngo ungkai takisa number 4 tongonai di ko omo o jagao ungkai tam sajaka iko naidi office ikomo administrative staff o jagao maso talangjangnai oro naidi amount jokha 10 to 12,000 per month omo graduate ungkai nai ungkai takisa naidi number 5 o rukha progressive automobiles private limited o jaga technician junior engineer talangjangnai oro 15 ta seat tongo post tongo omo location agartala o nongnai ungkai borok nokai 8,000 per month khai rijangnai o jaga saka diploma tai ITI khlaijak tai experience gori phano 0 to 2 years ni experience tongphano oro apply khlaimanai oro maximum age rijaka 35 ungkai 18 ni simi 35 jora oro apply khlaimanai je diploma hayakeba ITI pass ungjak rok ungkai takisa naidi sales executive oro 5 ta post tongo omo agartala dharmanagar udaipur nai oro bo same no sajaka 8,000 per month rijangnai oro ungkai graduate plus 1.2 years experience tangnai 38 years rijaka maximum age ungkai aikeno oro takisa number 6 o tongo naidi ko Tirupati Motors o jagao supervisor khorok tam post tongo oro agartala bai dharmanagar 8 to 10,000 oro BTech tai diploma in mechanical engineering omo freshers tai 2.5 years experience tongnai rok oro apply khlaimano 20 to 30 years ni bisingo ongka oro apply khlaimanai oro naidi supervisor 3 ta post agartala tai dharmanagar omo posting jangnai rijaknai 8 to 10,000 oro salary rijaknai ungkai takisa tongo senior technician o jaga bo 3 ta post omo ba agartala dharmanagar oro 10 to 12
20,000 rejangnai per month oro ITI hai keba 5 to 10 years experience sangnai automobile shop amo osi 20 to 35 years ora rejak kaboni age hingga ta kaisa assistant technician amo Agartala Dharmanagar or 4ta post tongo oro 97 to 10,000 rejangnai per month oro ITI holder in diesel or automobiles amo khlaijak tongkhai naitai electrical freshers 2 years fresher cycle to electrical fresher cycle 2 years experience khlaijak bo rimanai eke tongo naidi ko amo ta kisa hotel o Parkline hotel ne staff nango service staff nango 15 Agartala o nongnai abo garo 1.2 lakh amo je hotel management khlaijak rongka amo rimanai hotel management plus 2 years experience tongkhai angka ta kisa tongo naidi assistant commerce or sales and marketing staff 4ta post langjangnai Agartala o nongnai abo 10,000 ke rejangnai amkai jese graduate khlaijak angka ngo maximum age rejaka 32 years ngeta kisa tong naidi ko delivery private limited o amo delivery executive nai aro 40 ta sik tongo amo all over Tripura o rejangnai ni posting Agartala Dharmanagar je main city bo angka ora sajaka 8 to 5,000 rejangnai bor no amo 8 pass hai ke month to pass angka ngo angka je tongnai boro apply khlaidi angka oro sajaka naidi nung jepro 7 tarik oro to boro ko sakor 7 tarik January 2022 kumi 10 tan kini pasta jora job fair nai angka aja gawon oro tam telangna nangnai document naidi ni PRTC kaisa tei NCS card National Career Service ni J card angkai norok tomong NCS so profile sanamjak ya angkai comment khaidi baige sanamnai angobo buno sanai angkai oro gobang mo rejak naidi norok pori naidi angri ruano ani description o omo angkai norok pori naidi tam documents nang angkai omo ni bagai norok bujia tasha tongkhang ka ba comment khaidi ang sawon no angkai je candidate interested tongnai tok to redi angka mo kaisa job fair ngo angkai 7 tarik January 2022 omo 10 ta ni simi 5 ta jorang nai iko boni address rejakha ang iko naide model career center Agartala omo o exchange office naide Pachim Tripura angkai thangdi address o naru tomong sini angka omo go sawona naru comment lai redi angkai ready je candidate interested tongnai rok to angkai amsung nong situng tinin bagai jan video nai tongnai rok please subscribe khaidi share khaidi angkai tebo kadal job advertisement ta online information related video mana bagai angkai jotono no hambai